Ngā hoki atu ki te tai tokerau, kua toru wiki ina i te ahi ki wai harara i te raki o Kaitaia e muramura ana. Kua whakapau werawera ngā uri o whare maru te hapū o te kaimaumau me te hunga patuahi ki te tīnei i te ahi. Ko tā ngā uri he āwhina i ngā rātonga nei kia mōhio ai rātau ki ngā wāhi tapu me te urupa o reira. Sites of significance. Some of them are our koiwi. So it's not just our Māori history, it's also, our gum digger, or gum digger history. There is an old burial site. Yes, that was affected by fire, but it's probably not the fire that does the damage because that only burns the vegetation over it. It's what we can do, with the intrusive nature of firefighting. To get that permission from Tangata Whenua is quite special, and so we don't take that for granted. He rua mano whārau heketea te nui o te whenua kua wera i te ahi, mai anō i te 18 o Hakihea.